Attention TV eso enie. Eba na Attention TV aye say we inspire you mama wakaba emfa emraso. Na ene Bible nsem ana edwodwo ho. Se yebeka ya Apostle Samuel Oboh Donkor eden nsem betutu dwa. Our Attention TV handle mo say ya ano wakata we evangelist ana yes pakania na wo preachi ana wo kanyame asem no e wo kwa kwan mu ankenye. Emma Apostle Paul enso edinachi yesada bi enya sanete. Yamfa nkomo no ankosi ende yede nkomo no ebesi e Attention TV handle say. Na ya ma yetiefo ene Ghana ana wana wonso wotifi a wodi hu achi yesa ye bone enye bone no ate wo ho asese ane eye bone ana so so enye bone eho ensem anene ye beto na so se ye call brofumo na ye ka bi ti say dictionary broni ni ba no de ade bi ba ya se obechoro words ni na agum na wasanso the meanings aka ho de amaye eno nti se ye kone kohwe evangelist ni meaning na e kire say evangelist no ono ne de ne say you go outside to preach the word of God na kire say okwa bonte na koka nyamnyasem no na wasesa obi a ono no onye Kristo ni a ote bone mu na kire say wo de no aba Yesu mu na kire say wa kire ne asori a ebeka ne Bible believing church our no so onko na kire say o sesa amanfo a ebeka bi say wo wiase mu eba Kristo mu eno na brofo no eka efa nene ye bisa Apostle Oboh Donkor say oda so kire me bi ogina anase okonanim Apostle Paul enso so me bi ogina no ana ogina midin ene akosia spakos amefa sida enkoma University Foundation say also masene ema me de dwumedie e de besomo e wo bibia ohunhun University e foundation na wo se wo de wa wo pese wo boa na ye hwe kunani bi ajanka ewusia mpacho kakra na wo no fabra na ono so mfa Canada no ho na bia entito din frɛ no awa 0548302985 0548302985 na mo fa bibia enhyehyɛ so na yankopɔ enguso enhyira me ntwa me ho sema pɛ me ba ye de nkomo twetwe no ebɛhyehyɛ so I will say me that so wonya bread twema me twa me hotema fe e de eba ye guso etwetwe nkoma ye ka se yes evangelist and assistant pakani be gina kwan ho e de akanyam yasem ana se wo se de bia da ne da na Ghana fo binum aye wan dwe se wo no so na kwa adwuma no wo ka good morning kra wonya nkra enje wo so no ana ro ko gina ne kwan na ka che ne se bacho be se bi na yasem kiro obo wasumu to eto dia na wo ka se nipa no onpenya me sai ana wo se kanyam yasem e de efa Apostle Oboh Donkor da such na me bi ogina anase Apostle Paul mama Apostle Samuel Oboh Donkor atena ho asese wogina kwa nkra na e de nsakra bi e de bre amanfo a wonim Kristo yanko na ya neomo enko twetwe koma na me ka wo so say Attention TV o Facebook YouTube Twitter and patro oko Facebook oko YouTube na wa subscribe ade amame na wa like na wa comment no me notification bell no so ede amame na ne di e bi tuma na e video bituma when your notification anya na ko fe atadwa sa atadwa e patro attention for the video atum ana oko Facebook and so ya Attention TV je chokwa you follow you like subscribe you follow you like comment and share ewusia medin bi mu ene akosia spakos yenko Apostle Samuel Oboh Donkor ene Apostle Paul enche na ye ne omo enkutwetwem komo apa ne mama kwa ba ya je so mama njide se bibia eyebo oh radiado anya kura ebo Apostle Paul say apomo ya I say Ghana for so Ghana ayedin nyankopon so tie ni pampaibo ehun se Ghana ayedin nso na start eto wa opese odwa bro timi dwa opese odwa manka hu timi dwa ana dan biem kan for skura we timi dwa kan for ana se ne onim kan for dabi aduane he de pa baako okwa ase na bon kan for di sisa oye bibia wo man kana biem aye nsi atana ma nka oh to say no one na wodon wo be e fom be yam ready amom Awani nda nso ofise na kwa so mo ye kwa adwuma na ngasa mo tutu ama e wo fom amanya nso wo fom na mo pompe goso wa se nso na nto me se me dwale pia wata saa nti I said 2020 so betima ada na to e class na nto wanka eto wanka aye free class se ada nyina e dwan free class ba
enkran nti esensuo no ade na ni kire enkran ba se enkran yeto ba na na ma wo sensuo ato ayate Apostle Paul na ye betwa ye nkomo se na medical ma etiefo aso eteye na ye hwe se evangelist eba ko preaching e wo kwan ho e bia na afa na obi e hwe video no evangelist e ye ho ya evangelist ye ni anyame afrem na ejuma no eso the way obi a deti and say your prophet na your pastor na your evangelist nti evangelist no eso obi a na ejuma tino so na dia erade dia chem ne say woko outside akwaka yame asem na odi amayame ma tino so memetuma akane Apostle Oboh Donkor ye ka se evangelist ono so ye hwan osampakani obi okanya me asem oka bible masa no kire obi na nipa no ono so ontinya me asem na watinya me asem ono evangelist ye osampakani obi okanya me na juma ne sen na juma so okanya me asem a kire obi me no tuo ya metime ene wakanya me asem na chese nyame asam na me no eche na me no che nyame asam na se to akoma so na odibia na fi se me yesofo abetuma be gimachi e se na asam kan aso wani na evangelist bia na yesofo evangelist de so nya sofo evangelist do na yesofo tese na wo kasese a wo chirechire mu no wo se me evangelist na me ka nyame asam cho na wo hu se me yesofo na be gimachi man can say evangelist so for who is some say one evangelist na juma ne sen I say juma so kan yame asam what you say o kan yame asam kire obi a onti what yame asam kra e bia onje ndi na one no akasa ho na waje adi na wakodi ni banachi so what you say na me say e bia makan yame asam a kire waja ma be na Ghana ha de obi so ye evangelist a business ana oye obi ka so ye evangelist apostle for meba also obi ka so ye evangelist ye business no ye adent na wo ka ne sa na ukọ ekwan ho a na me ka cha sa so dem na ya so de collection bo so na ye tonyo na ya kwato collection ente obi evangelist ka kwan ho jina de collection bo so o just ka no de kama ho on the command story asabe na so no so jina on so evangelist ni bi jira kwan wa ka cha se me papa na Apostle Donkor Mumba afade na papa na asomam sam bekanya me asam kire mo na so no so kasa na du ba bia obehia microphone obehia microphone wo papa ina papa na hwe since sa wo be jina wo na wo jina no e bia mfan se ukọ Apostle Donkor na asore ena me na maso se kwana kwakanya me asam a ena ma ade kwa me na me de ma na ode akọ ba se enye evangelism na shesofu biase ala na nso so for us one suma na se nyame na frɛ o enye na wo sofo no ka se nyame na frɛ o me ko school me kwantete ai na school no na se nyame frɛ dabi apostle nyankopon so anka o bible mu se ye frɛ wo so ko school okan we he school no wa modi ankyerɛ abo ye pese ye hu quotation ilasha ekodi okosom ye wa anko school okosom ye eyo so na ye ka school a kyerɛ sa eyo so dabi ye ka se school a se mre ne ye ka ne se ye kosua de ye school usua de na wo som osom ye adusua dabi ese ne ye ka se bai o ka se uko school na kyese ye na ya adwe ne akoto bible school so and say brofo na wo pesa wo de sha wasa ba de ka se obi akwa akosua bibia ba se ni kwan se evangelist wo hia so no so beko school and sana wakoka nyame asem asem me ka met my evangelist ubaya da evangelist ai me koka nyame asem dabi aden dabi asase yeso yesu kan sa me suma mo asase yeso so kona kwa ya de wi na wakwa hwa na esoma me wo sofo na we ka ade sam me sofo na wo se me tena na wo soma me se me koka nyame asem na ma me wo ba oba na betumi asare prokopa ye de open dabi nti onjini se me kama ma ni jina hoi na ojina ha sisi aka ne se on ka nyame asem nchiro bi ontimi nka je ne sofo esoma no dabi nti aje ne sofo esoma na nza ase esoma when we say evangelism work na se wo kwa abonte se wonye obi osoma ama chance bibi ni a dabi mentiase because also my tiase me na me fatum ho sem pese me koka nyame asem ana nyame asem no so de cheye nkwa
What is osofo kasa no se? Ana pacha member. Ana Bible no mu no so wayen asofo. Aha, so what you say? Wayen asofo. Wayen asofo, na kire say we have every right and say betimi akasa bi. Na kire say Bible no so no de bae no wan fa master yen fa nkoma asofo pani. Bible no bia wo bi. E say cry your phones is cry your shin Bible gusu. Meaning I can read the Bible and understand it. Is it a catcher or say Sasana or Passa what you I never catch her say Bible no obi na tro ye. Nti me so they are missing no me try. Never na winning. Me no say we about the manchester for my ebo. Me say we about body for my ebo. What you say? I know some go Matthew chapter 1. Something I say. Nti na say person obesua de no wakwa ye bibi dia. Now over say what the wa ya wonim ye adwuma de. Na Bible kan say obi kan kire obi. Matthew, Luke, John. Wa mo na small so mo kwaka nyame asa. Yesu so asuafo ni na. O small mo kwan mesu because say mo kwaka asa pani a ne onu de ma wo no. O say yen ko afanani na. Kwaka asa. Ne yen ko afanani na ne yen ko kasa pa wan hye da wan bo nipa din. Yen po say apostle Paul yen ko. Me pese me visa so for say. Bisa no. Wo ho kwa. We gina bonten da. Akan ya asem. Did den me kai pa so ka say we gina bonten. Yes ma'am. Now we call Pentecost. Ya so ma. Wa na. Oh, na ya so me da for Pentecost na. We su adwuma na. Na bi adwuma me na yesu na nyam adwuma wo yesu nya bibi wo. Pentecost na wo fi wo no. Say we ya so. Aha. Wa ko crusade ana wa akoye program wa bonten da. Me ne ma so ma nyina na e ko. E aso. Ah, da ka kira wo say. So obi so ye oyo sampakani. Aha. I was say yes suma. Ma ka kira wo say wonko a ye was say akwa wona nkrofo gina na me ka ho ase. E wo kire say me media me kire ne say evangelist e wo ho. Evangelist wo ho. Me ko gina bonten kan yame ase. Enye ba bia wo be gina ya wo be kan yame sam kotin na say e wo say wunya aso dem. Aso dan ya wona nipa yina ehia obi enko aso dem da ba ne onko aso dem da no wo be de na wonsa aka no agi se wo pia bonten e ko hwehwe nipa no the reason ne nipa bebre say ne say aso fu ya akadem yentumi mpie ama ya asale kwa yentumi mpie enko twe akra no enko ya mefie ati asima meka na ase e wo se ye kwa bonten edu ba bia e wo se ye koye crusade abonten ne atwa akra na wo kaka se bia se wo aso dan kutia na wo se uginem na se wo hihye speakers kacha so for sama kasa wo aso dan kwa sana ye na ya obi hihye speakers abonten no ya cause to say obi dabi aso dabi ese no hwe ye se Yesu Kristo ba eni nti ye fa asem no enka ye ho se na asofo Paul e bia makobi ya wo se me ka nyame asem dabi sofo ode mami bisa wo sisia no onam na wako hu obi a hu pa se akwa we like Yesu Kristo asempo enini mu obetwen se osofo panin so ma se ko ka nyame asem na so na akoka me trese aye question but me pe question me pe answer straight answer I was mami dabi wo hu pa se me cameraman ebia wo hu pa se ne ni ebi ma wo hu se onim hwefa Yesu hu onim hwefa Bible ne ho e wo se osofo panin so ma te ko ka asem kira brantie yansa na wako me ye dem wo so onim hwefa Yesu hu ebia wo komo bia dabi aje oni panankasa enu nti Yesu Kristo so okoye na okohu se abayo no se abrante ya possess no timi hu se ya possess no Yesu hu se ya possess o ti ase na o se Yesu sa obi yade ana oye bibi de mo bia owia no akache ni pa no se ko for ko kire ba wo de me say answer me obeka na so betwen se o so for penny so me ye do kaka se bisa so for ma me atu hospital doctor ho na de obi aba na dabi tie se ye ba no asofudie na ye ba ne nurse na ye o mu se ebo bra kakra but o de no efa nyame asem ho ya me pesa me na chi se da yenso ye nti ase ma ko gina kwa ho se me yo sampakani na wo de collection bo esiro
na say collection bone na ye wa how na eno so ka eno na ma me nje untum say wo yo sempa ka person bi say Yesu Zacchaeus oshia no aso dem ana oshia no abonten oje ne say oshia no oje ne dabi oshia no wahi ana ba bi oshia no ye ka dabi oshia no wahi dabi oshia no wahi oshia no abonten dabi oshia no ka say kire no ana oje ne say eti wo jira abonten o ka sempa safu choka na de manipa eye na sika na wo je no e wa abonten na me say sika na wo mo je na ye wo ya so preach abonten na preach abonten so abonten na preach so jiska so jiska me ko preach you sika obi che wo na wo che me ye so am obi che wa wonye so bi de che me obete why me ka che ba for dem mama ayi kwa ka waje Apostle Oboh from Bacho. Yawo obi a waje anim say ono na okọ no nko preach sika na okọ ji ene wo ho. Metrolite. Me speakers am de be kan am sam no me de faka na me de ba. What you say? Eh right say me show. Enye she. And as one say so fu bi evangelist are tun atale say to offering. Me preach no e kan wa koma say bo afore a ubetu nwabo me me ko preach me ni offering na won mo preach abonti wo de sheda ko gina ba bi din na hwese ombo sese mo mo nyame adwuma na say nyame adwuma na ye bo ai say speaker no use no or train like say na papa kan or the faka na buy or use speaker nti mo fan check kwa nti mo fa makwa aso de so je offering when no ka so dabi me be so asem me say me na me twika na wa hasem me be so na obey me obey ya no sama na say dabi na mwa na so je me akọ ba bia na say o de me ko dabi tie why you suffer also why evangelist da ana wa be you suffer ana why you do for meaning said that porting bi wo wa ube preach in kwaje ho nsem ama wa church members sade no je offer I saw them sade o je offer sade no okay sade no sade o je David tie David tie e bia why evangelist David tie enya na meka na me bi say aso akwa ho ya David akwa ho ya gba pata akwa ho so bia mo apata me say me na drive car mate ase why evangelist da mia ni nyina ma ye bi da na sisi no anya bi ade bi wo ho a wo be preach nkwaje nsem e de ama wo church members dey no je offering na me pesa wo chere mu yense aso dem mu ananse aso dem ho aso dem de sa wo yesi dan na etim enti offering no dey dey da bi nto so offering no dey dey offering no bi na dey treat lad be na sas no so ne besi nti no so akọ high speakers ato speakers a highlight so no so be kanyam yasem enti esi sofo yenko menim sofo bia ne no credenti obi to speakers the channel seje oba ude oko preach na ude preach oya sofo omboepo but say okita magafo no de nanti preach ene yame adom obi aden obi adom no speakers ya odi kanyam yasem that speakers no say onto me nhia odi card le befa odi card na odi baba what you ask you enti that's of no obi hu no moboto speakers de channel no wan kwasire sika we miss sika eye na duma chede ne say onko preach den Bible say nia okansampa no odidi nsampa no se wo to wa so fie na odidi asampa no ho a se ni ono so onsi dan no na Awurade de adom na ache no se eye nyame ne no ofre no na enye na nkasa na ofre no ho a adom na nkasa no ede mboa be den ede bebre cause ye be kai say Yesu ne esuafo ni thousands of people okanyam yasem kire wo no obi ana de adwane baaye nye Yesu ana de adwane ne baaye obi say den na mo